Niyonizera Emile Donald w'imyaka 19 y'amavuko wakoraga akazi ko gutwara abantu ku magare nk'umunyonzi umugoroba kuri uyu wa kabiri mu murenge wa Nyakiriba yagonzwe n'imodoka mu bwoko bwa Fuso ahita ahasiga ubuzima akaba ari mu karere ka Rubavu ahagana saa 10:20 z'umugoroba kuri wa kabiri tariki 22 Werurwe 2022 nibwo iyi mpanuka yabayeho ibera mu mudugudu wa Kayove akagari ka Kanyefura mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba Nyiransengiyumva Monique avuga ko uyu munyonzi yagonzwe agahita ashiramo umwuka. Yagize ati nibyo iyo mpanuka yabaye hagana saa 10:20 umushoferi utwaye Fuso yagonze umunyonzi ahita asiga ubuzima. Icyateje impanuka ntabwo kirasobanuka ariko inzego zibishinzwe zirimo kubikurikirana. Ubusanzwe ahantu nta mpanuka zahabaga nk'izi. Iyi Fuso ifite nimero iranga ya RAE 302Z yari itwawe n'umushoferi witwa Barimombazi Ismael. Ubwo rero impanuka yamaraga kuba yashatse gutoroka gusa yahise afatwa, ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kanama. Nyiransengiyumva Monique akaba mu by'ukuri uyobora uyu murenge wa Nyakiriba akaba yasabye abakoresha umuhanda kurushaho kwitwararika, abashoferi bakirinda gutwara banyoye ibisindisha, bakanirinda kandi gutwara bavugira kuri telefone, mu gihe kandi n'abandi barimo abanyamaguru bakwiye rero kubahiriza amategeko agenga umuhanda. Murambo Nyakwigendera ukaba wahise ujyanwa ku bitaro bikuru bya Gisenyi. Iperereza yakomeje ngo amenyekane cyaba cyateye impanuka yatwaye ubuzima bw'uyu muntu. Tuciye mu gihugu cya Uganda, General Kainerugaba umuhungu wa Perezida Museveni yarahiriye guhiga abajura bishe abayobozi bakuru bagera kuri 3 nk'uko yabitangaje. Umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Moses Kainerugaba yarahiriye guhiga abajura b'inka bakekwaho kwicira mu gace ka Karamajong abayobozi 3 hamwe n'abasirikare 2 babarindaga. Inkuru y'urupfu rw'aba bayobozi bari abahanga mu bumenyi bw'isi yatangajwe n'umuvugizi wa polisi mu karere ka Moroto Mike Rongole, akaba yemeza ko bishwe tariki 21 Werurwe 2022. Rongole yagize ati aba bayobozi 3 byamenyekanye ko ari Owen Charles Musime Edina na Kigwe Richard, bose bakoreraga mu ishami ry'ubumenyi bw'isi nibiba munsi y'ubutaka muri Minisiteri y'Ingufu. Ati n'abasirikare 2 bataramenyekana barimo gukora ubushakashatsi mu biba mu butaka muri aka gace. Uyu mupolisi yemeje ko aba bose bishwe barashwe kandi intwaro aba basirikare bari bazifite ngo zaratwawe. Mu gihe polisi ya Uganda yatangaje ko abakekwaho kwica abayobozi n'abasirikare bashakishwa, General Kainerugaba yatangaje kuri Twitter ko ingabo ayoboye zigiye kwinjira muri iki gikorwa. General Kainerugaba yagize ati bavandimwe banjye ba Karamajong, twabasabye guhagarika ubuzima bw'ubujura n'urugomo, twabasabye kureka kugaba ibitero ku baturanyi banyu ariko mwarabyanze, ubusabe bwacu bwose mwarabwanze. Byiza ubu turaje kandi tubazaniye indi kuzimu. Karamajong ni agace gakunze kuberamo ubujura bw'inka bitwaje intwaro, ndetse n'igisirikare cya Uganda cyaragerageje ibikorwa byo kuburwanya kigaruza inka zirenga 15,000 zari zibwe guhera muri Nyakanga 2021. Abajura barenga 151 nabo baricwa muri 2021 ariko ntibwigeze buhagarara. Mu makuru yandi, Urusiya bwatangaje igihe bushobora gukoresha intwaro za kirimbuzi. Umuvugizi wa Perezidansi y'Urusiya Dmitry Peskov yatangaje ko Urusiya bushobora gukoresha intwaro za kirimbuzi mu gihe kubaho kwabwo kwaba kugarijwe. Peskov yabitangaje mu gihe umunyamakuru wa CNN yamuhatiraga kuvuga niba yizera ko Perezida Vladimir Putin ashobora gukoresha intwaro za kirimbuzi mu ntambara burimo muri Ukraine. Ati dufite igitekerezo cy'umutekano mu gihugu kandi ni rusange, ushobora gusoma impamvu zose zituma intwaro za kirimbuzi zikoreshwa. Uyu ni Peskov kuri wa kabiri. Ati niba rero ari iterabwoba ku gihugu cyacu, none zishobora gukoreshwa dukurikije igitekerezo cyacu. Mu kwezi gushize nk'uko inkuru dukesha Al Jazeera ivuga, Perezida Vladimir Putin yari yasabye ingabo zikoresha intwaro za kirimbuzi kuryamira amajanja. Kuri uyu munsi isi yose ihimbaza agaciro k'amazi meza. Mu Rwanda hari bimwe mu bice by'igisagara cya Kigali binejerejwe nuko bitakibangamiwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza gusa, aracari n'ibindi bice byinshi bigihura n'ico kibazo mu gisagara mbere no hagati mu gihugu. Rwanda rutegekanya ko mu mwaka wa 2024 abanyarwanda bose bazoba bafite amazi meza. Eric Bagira ubusa araduha inkuru y'idonido.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bwana Joseph Dukuze ijwi rya Amerika yamusanze ku ivomo ry'amazi mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali. Akoresheje amaboko arazamura akanamanura icyuma gisunika amazi. Ni ku ivomo rizwi nka Nayikondo. Kuri uyu munsi isi yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi meza. Aha muri aka gace ka Busanza mu biganiro byacu twakunze kubagezaho ku ijwi rya Amerika mu myaka yashize, hari mu duce twakundaga guhura n'ikibazo cy'imura ry'amazi. Abahaturiye bakundaga kuvoma amazi y'ibirohwa akagira ingaruka ku buzima bwabo. Kuri ubu ijwi rya Amerika rihagera, abaturage baritangarije ko batakivoma amazi yanduye. Mu minsi yashize byari bigoye, ariko leta ishyiramo ingufu, ishyiramo imiyoboro migari mu makaritsiye n'aho itari kugenda bayishyiramo nyine. Ikibazo cy'amazi cyarakemutse, nibyo kwishimira kuko ikibazo cy'amazi isa nkaho cyabonewe umuti. Mu minsi hambere wasangaga bigoye kubona amazi, bisaba ingufu, hano ari umurongo abantu babyigana bari ibintu biteje impungenge. Indi minsi hano mbona abaturage bagenda bisanzura amazi, hano ntabwo habura kuri iki cyuma cy'umupombo. Hano mu bishanga nta bantu bavomamo, baraza bakavoma hano bose. Indi minsi ubu ngubu ni neza, nta kibazo cy'amazi gihari, keretse wenda ayo leta itanga hirya no hino mu masite ariyo yangiritse, naho handi ho hano nta kibazo. Ijwi rya Amerika rivuye kuri iki gishanga abaturage bahoze bateraniraho bavoma amazi yanduye ryakomereje ku yindi migezi mu kagari ka Busanza. Bwana Fabien Nshimiyimana ni kanyamigezi, avomesha amazi kuri umwe mu migezi y'akagari ka Busanza. Nawe yadutangarije ko iki kibazo cy'amazi kimaze iminsi cyarakemutse. Ntago amazi kibura cyane, buri gihe aba hari, yanagiye agenda nk'imisi ibiri akahita agaruka. Ntago ari nka mbere ubu amazi araboneka cyane, hakunda kubura n'amazi akunda kubura n'umusazi cyane, ariko ubu ngubu mbese robine zabaye nyinshi zegereye abaturage. Nta mazi nta buzima, ibyo ni ibyemezwa n'abahanga. Amakuru ijwi rya Amerika ryakomeje guperereza aremeza ko abashaka amazi mu kagari ka Busanza bayagura amafaranga hagati ya 20 na 30 ku njerekani ya litiro 20. Nubwo biruko hari bamwe mu birinze kumvikana mu itangazamakuru twabonye bavuye kuvoma amazi yanduye ahazwi nko muri Nyirakanamba, bavuga ko badafite amafaranga yo kugura amazi. Uretse ahijwi rya Amerika yageze kuri uyu munsi isi yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi ku kiremwa muntu, hari n'ahandi mu mujyi wa Kigali mu turere twa Gasabo na Kicukiro no hanze yawo hagenda humvikana ibibazo by'abatagira amazi. Aha rimwe na rimwe haba hanagaragara ibikorwa remezo byagombye kubafasha kubagezaho amazi. Ni imigezi 5 ihari idakora, imaze umwaka n'amezi 2 idakora. Tukibaza ivyo bintu leta yabizanye ari umutako, ariko ntabwo umuntu yabaho amezi 5-6 asaba Imana ngo imvura igwe. Uzi ko usaba Imana ngo imvura igwe kugira ubone amazi? Tuvoma nko muri kilometero, ariko ubundi hari n'ahandi tuyabone naho ni kimwe ni hagati nko muri 800 wenda, nkurikije uko ndeba hareshye. Leta y'u Rwanda ikomeza kwizeza ko mu gihe cya vuba iki kibazo kizaba cyahindutse amateka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura wasaki kigashimangira ko mu mwaka w'2024 buri muturarwanda azaba abona amazi. Bwana Samson Hategekimana ashinzwe igenamigambi muri iki kigo. Igenamigambi ryacu rirareba abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo tubashe kugera ku ntego y'igihugu yo guha abanyarwanda amazi, kandi wenda nyine iyo umuntu ashonje nk'uko nabivuze ntabwo umubwira ibindi keretse iyo umuhaye ibiryo, ariko aba bagiye bari kuri tere kuko niho baba babona yuko igenamigambi atari rya rindi riri mu mpapuro gusa. Ubu noneho ibikorwa biri kugenda bikorwa aho ngaho no mu bice bindi byose hose turi kugenda tushyirayo ibikorwa remezo by'amazi, ku buryo twavuga ngo muri wa mwaka wa 2024 ntiturabona ikintu cyatuma tuvuga yuko tutaragera kuri iriya ntego. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura wasaki iragaragaza ko abaturarwanda bagera kuri 89% ari bo bafite amazi meza. Intumbero ya leta y'u Rwanda nuko mu mwaka w'2024 abaturarwanda bose bazaba babona amazi ku gipimo cy'100%. Leta igasobanura ko mu mijyi uzaba adafite amazi mu rugo we bizajya bimusaba gukora byibura urugendo rwa metero 50 ajya kuvoma, naho mu byaro akazajya akora urugendo rwa metero 200 ajya kuvoma. Ibi ni nabyo byari byitezwe ko byagombye kuba byarakemutse mu mwaka washize w'2017. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika. Haize iminsi 28 intambara Uburusiya bwakoze muri Ukraine itanguye
ibisagara bimwe bimwe bigaterwa n'Uburusiya harimwo n'umugwa mukuru Kiev. Mbega muri ico gisagara vyifashe gutubu? Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma ganiriye n'umunyarwanda amaze imyaka 34 aba ku mugwa mukuru Kiev. Hoshidel Mucunga Kawa atangura avuga uko vyari bimeze muri ico gisagara intambara itaratangura. Mbere yuko intambara itangira nta n'umuntu nabitekaga. Hano abantu baratemberaga, abantu bakoraga icyo bashaka, ndetse n'abantu hano batemberaga mu Burusi n'Abarusi bazaga hano n'ibintu utumvikanagaho ntabwo wabonaga bitagaragara cyane. Yego ku mateleviziyo no ku maradiyo abantu batandukanye bavugaga ibintu byabo, hari abavuga bashyigikiye Uburusi n'abandi bashyigikiye Ukraine, ariko muri rusange wasangaga ikintu cy'ubwanganye bwagezaho igihugu cyatera ikindi ntabwo byagaragara, nta n'ubwo umuntu ashobora kubitekereza. bivuze ko mu by'ukuri nubwo abategetsi babwiranaga amagambo nk'ayo mwati tuzabarasa undi ati bizagenda gute, mu by'ukuri abaturage ubwabo bo byabagoye gitumo. N'abategetsi benshi nabo byabagoye gitumo. Muribuka ko na perezida wa hano nubwo uzi ko abandi banyamahanga batubwiraga bati bazabatera ko hano kugeza ku munota wa nyuma nta n'umwe n'abategetsi bandi babyemeraga. Biramutse ari uko bimeze rero abantu benshi baba batariteguye intambara. Ndavuga wenda kumwe umuntu avuga ati reka mfate utwangushye ndebe utwo nasahura cyangwa se nizigame utwo nzakoresha mu gihe cy'intambara. Ni ibintu bigaragara ni uko mbese no mu minsi ya mbere abantu bahunze bihuta, ibintu byinshi babishyize hano, yafataga utwo ashoboye akagenda. Ntabwo ari ibintu byari biteguye, bumvaga deja nubwo atari intambara izamara n'igihe kirekire, bumvaga bazahita bagaruka vuba vuba kuko benshi bagiye muri wese igihugu. Ariko rero nyuma yaho babonye ibyo Abarusi bari gukora muri iki gihugu, basanga atari ibintu bizima, atari ibintu umuntu muzima yakora ku isi. Batangiye gusenya amazu y'abantu, batangiye kwica abantu, batangiye kwikiriza n'abantu batari abasirikare. Iyo wica abasivile icyo gihe abantu batangira kwitera ibibazo byinshi. Iyo bari barwanaga n'abasirikare nibura bikagaragara kuri ubonye ko Abarusi barasa amaso y'abantu, ukibaza impamvu, tubaza icyo bashaka. Umuntu muzima umuturage usanzwe yibaza nicyo kibazo cya mbere yibaza. Duse n'abasubira rero nanone inyuma gato, ibyo by'ukuntu bagirira nabi abasivili wenda uraza kubitubwira hirya gato. Igisasu cya mbere kigwa kuri Ukraine abaturage bamenye ryari, bamenye bate ko Uburusiya buteye, byagenze bite? Ubundi bateye mu gitondo kare saa 10 za mu gitondo. Ibisasu bya mbere byaguye hano, abantu bari begereye, tuvuga nk'abantu bari begereye ahantu hari ibibuga by'indege, ahantu hari ibigo by'abasirikare, nibo ba mbere batangiye kumva ibyo bisasu by'Abarusi. Na hariya rero hari umurongo w'intambara muri Donbass aho barwanira, naho baratangira icyarimwe nk'uko batatse ikiyevu cyangwa n'ibindi byegereye Ukraine, bito ku mupaka w'Uburusi na Ukraine hariya muri este ku mupaka wa Kharkov na Sumu. Abo nibo babyumvise bwa mbere. Ariko noneho n'ikiyevu mu gitondo saa 11 rwose natwe n'ayo mabombe yatubyukije mu gitondo kare. Nubwo twatangiye guhunga tujya mu buhungiro muri metro cyangwa muri munsi y'amazuku. Ubwo ntabwo mwigeze mutekereza, wowe ntabwo wigeze utekereza kuva mu murwa wa Kiev ngo usohoke mu gihugu nk'abandi? Mu minsi ya mbere bigitangira nta n'umuntu anabitekerezaga, abantu benshi ntabwo bari bitegeye guhunga, nta n'umuntu anabitekerezaga guhunga. Abantu benshi batangiye guhunga nko ku munsi wa kabiri wa gatatu. No mu minsi ya mbere y'uko intambara itangira rwose n'abantu benshi bari batarahunga, batangiye guhunga nyuma ku munsi wa kabiri. Mbese bakuba umunsi wa mbere n'uwa kabiri dongo barashe
nk'umunsi wose rwose ibisasu byirirwa umunsi wose umunsi nijoro. ubu hari abantu se bagishobora